Joyce, Awan ti rumba nga pagyamanang Berto. awan mat siguro, ti agungat. Ay nawaw, panagkunam ka di kat sumurotakken ka na dagungan. Si kakit di Ang mga nusyak to ti apaan da. Relax ka lang. Awan payamat no biyak. Ala, agpili ka nga rodan iti kayat makanin ta agurdertan. Ay, oraan niya ditan. Sa anak mat na arte. Sigurano ka? Wan, saan tayo mat asensitibo na may papan iti makan? O sige, agurderak nga rodan. Ada akong tatang. Kumusta ba't nga iti daityo ka ni Berta o Joyce anak ka? Nasayat mat tatang. Panagkunakat. Responsable mat ni Berto. Iso ka na iti nang itulod kan ka itay? Wan tatang, nagtaksi kami anagawid. Ay kat nasaya at ano kasta anak ka? Panagkunakit makaasawa ka matang. Di yun unaan atatang, tamang anusan na matuloy. Malawad ay. Anusak jaguray anak ka. Makaurayak mat kay. Ay, tanagsukatan man na Bertaw. Ilabak to inton bigat na nang. Ay, kargamot ay iti ayan ti malabaan, asaan akas ta basta iba timlatan di tasalas. Uy, madamdaman to ka din na nang. Madamdama pa'y lang, aramidom kitday, tamangan numalipatan manon. Urang, apay nga minaya, nakariing kay pa lang katrabihin. Una, tayo nururay ka. Ninanang nga talaga. Tanagsukatam ko na ka. Lakay kan, saan na masapol ang maipalagip day taken ka? Anya ti kunam, Joyce? Nag-date kayo kan Berto? Wan beshi. Ay, nagado alalaki dita. Day tapay lang mat aberto. Ha? Anyat kayat mo asawan Carmela. Ay kwa, ay sus. Lawan kun. Anya dayjay aya. Ay nano para kanyak, Beshi. Ag-background check ka pa'y. Apay kumapaylaan kat kalugaran tayo mat da Berto. Wala, kalugaran tayo ina. Ngam saan tayo mat nga agkakaaruba. Kasanulaangan, no adamot gayam tilamlamang na. Si kakit di mat beshi. Pagpanunutam kit din itidakas ni Berto. Kumusta nga pari Bertaw? Kumusta kayo niti kasinsin ka? Parak-parak ka damot pag-aasak iti kasinsin mo pari Bersen. Ay kat, nasayat ano kasta pare? Long table ton ti sumarono. Iti san nga bayang? Padanto mo ti para labakan para luto kon pare. Oh, anya ti kunam pare? Andan tomat, may baon kaon pare. No kasta, kayat mo lagayam ti mga sawa, tapno ada may baon mo pare. Ako pare Vincent. Sana kasta ti kayat ko asawain. Ay na pare, no kasta gayam ti planom, saan nga asawa ti kasapulam, babaunin. Uy, babaunin ti kasapulam pare. Si kakit nimot pare Vincent. Sa bali lang, tinagawatam itimbaga. Sana katulay, pari Bertaw. Ay, awan mo, Bertaw. Bigat ng agbugbog kayo nanang. Apay aya. Awan ka di mo ti kunam alabaan mo ti sapatos mo, Mapunasan lang dahi nanang. Ay na, diyak ka mo nun niya ti aramidakan ka. Oray agluto, awan mo ti kunam nga agluto ka. Nawaya ka mo, ngam diyak amaw no apay asaan ka nga agunay dito'y balay. Kaslag bir-biro kayo mo diti pagpungpungtutan nyo nanang. Wala, tamaw mo akaon. Iso nga ro da mga sawa akong tapno ada may baon diti balay. Ayawan, kaasin taw ti maasawam no kastalaang. Trabaho na kiti babay dahi nanang. Ti mga sikaso ka na kiti asawa da. Anusan nyo pala yawid kunton ni Joyce diti balay no ko. No maamuan lang ni Joyce data.
Awanan na. Ma-turn out jay tao kan ka. Mga sawa ka, tapno adati para labakan para lutaw. Anya a klasay ti kapanunutan day ta, bertaw. Anya ti kunam kasinsin Vincent? Ay, jak nga rod ekspektaran akas di gayam ti plano ti kumpare kasinsen. Idi, kasla kayat mo nga aklo nag-adagos ni Berto. Ngam ita, kastamat tan ti bagbagam kanya kasinsin Vincent. Wala tadyak kayat amailawan ka kasinsin Joyce. Ang mga nusak tupay ket di ti pabasulam. Pasensya ka na talaga. Jak mo't amo akas di gayam ti plano ti gayam ko. Okay lang kasinsin, maawatan ka mat. Ang pada sa makasarita kasinsin. Amangan ket di no gumagot no sikat ti mangibagakin ko na. Nangag ko ngamin abugbog kawan ni Nana Flor itay limabasak iti paraangan.
Ay, si kamat gaya, Mari Jonah. Kunaklakit din no asino day jay. Ay nawaw, una yan akigtot mo, Mare. Ay, ano amom lang, Mari. Nalakak makikigtot ita. Kita unay saan anapig sa ti sa kat nakigtutaklat ta. Saan ka matakas ta sigod, Mare? Day tangarod ti pakadanagak, Mari. Panayon nakman kami nabugbog kawan nila kay ko. Ay, una yan ni Pare Miguel. Diyak mo iti asawak, Mari. Awan al daw asaan nga gungat kanyak. Di namat nga rod ibaga no apay. Di ibaga na no adda parikot. Uno na bannog laang. Uray na banog laeng, saan anasaya at nga iramraman na ka, Mare? Madanagan naklaunay kan Mari Vivian, kasta unay tikigtut na itay lakay. Ang mga nun napigsamot nga minti sa umbakad, iso nakigtot ni kumarem. Saan mo't lakay? Sakto laeng mo't. Wano, ang mga nun na naunag pampanunutan ni kumarem, kat kalata nagpakita ka, iso nakigtot. Saan nga rood lakay? Saan anormal tikas di a reaksyon na itay? Saan mo't akas di asigod? Dahita siguro ti epekto dagiti aramidan ni Pare Miguel Cancwana. Kanayon na kano abugbugkawan ni bakit na? Anya? Madamag kuman. Addan samot manen parikot ni Pare Miguel iti pagtrab-trabahuan nyo. Anda na kaapa na customer, idi na palabas ngal daw, bakit? Amangan mat no day ti makagapo, no apay anapudot ti ulo na. Tidakas na, ni bakit na ti pangipapasan na iti unget na. Putno kaniya bugbugkawam ni bakit mo di balayo, Pare Miguel. Ay, una, inal daw, pare. Hindi mo't agnakam ngamin. Si kakit di mo't, pare. Nairaman man samot tan ni bagat mo, iti parikot mo, iti pagtrabahon ta. Una, may raman at talaga ta, nainayunan na mo't, ti stress ko. Kita mo't pima na, pare. Di mo bugbugkawan ni bagat mo. Ibaga manasayat kan ko ana. Kan agtepel ka. Tapos sana mayroon maraman iti stress mo iti office. Ang yaman kit niya. Ta saan ko akam kabilan. Sana kakas ka na iti daduma dita. Adanugan da ni bakit da. Wana, ngam sana may parang mayroon maraman ni bakit mo. Tawre no ibaga masaulaan. Nasakit lat tanay ta pare. Nasaksakit ti danog pare Ruli. Si kakit di mo. Anya. Umay ka man dito, Vivian. Ay, nawaw. Agawaam, tanapatig ti bagag. Ay, unay kan ay alakay. Bigbigat ang nagong ungat ka. Ngam di mo mat ibaga ti makagapo. Sapay adadag iti ubing ang makangkangag. Istoryam ka no, matabugbugkawan ka dito balay. Saan mat lakay? Taglibak ka pa ilang. Takasalunga rod, anamuan ni Pari Rolly, ha? Nadakamat ko ka ni Mari Jonah. Ngam isula ang matinang istoryaak. Di mo istoryaan iti dayja adyo na ti mapaspasamak dito balay. Amumat, nga da pagkachismosa na dya tao. Saan ay amabalin nga ibagam tinasaya at kanyak lakay? Masapul ka di nga agungat ka. Masapul abugkawan na. Anya ti kayat mo? Kung tankawan no danugan ka. Agyaman ka kit diya. Tanood na pagkamalyam kat saan ka akabkabilan. Saan nakakabkabilan? Ngam nasakit mo't dagiti sa kanyak. Tidakas na pa'y, mangmangag dagiti anak ta. At least sa ulang. Sa naramay ko tinagdiso di tarupam. Di mo urayan ama ibos ti pasensyakan ka. Tano siyak ti maumakan ka. Ay, sigurado nga agsangit ka. Agim impake ka mo't, Vivian. Agawid kami pa'y kadagiti ubing nanang. Diyakon maanusan ti kastoy. Amangan no isupay kit din ti pakabagtitak. Di ka mababalawan akaw. Anya ngay nga raud kat kas dyan matar aramidan danak ko. Tunggal na banog. Wano adda parikot iti pagtrab-trabahuan na kat may ramraman ka. Sa anak mo't asadot. As-asikaswag mo't anasaya at nanang. Ngam kastoy latamat.
Nasaysaya at matlang ti kasta. Tapno agbutang ti anak ko. Tano ka na yun mo apakawanan. Ayawan latam mo. Dumakal ti ulo na. Agyaman aklaunay tamaawatan dak nanang. No kasta, agawid kayo pa lang kadag iti ubing iti lugar yo, maray. Wen Mari Jonah, jakon ka mailan. Siya akong ti madanagan iti bagik. Kan oray dag iti ubing. Ang mga numatroma da iti kastoy ang mapaspasamak. Agpatulong kanto kadag iti masagnahan, maray. Ay na, madanagan akman, Mari Bibian. Anya nga iti pagdanaga, Mare. Nalaka ka mangaminon ang makikigtut, Mare. Saan nga tanga epekto day tater aramidon nila kay mo? Day tamat lang ti madmadlaw ko, Mare. Isu asakbay amabagtitak. Agawid kami pa'y kadagiti ubing iti ayan ni tatang. Amo ka din nila kay mo, ti may papan iti day taabanag, Maray. Saan, Mare? Maamuan nanto inton agawid.
Pare, agring ka, tanay. Agsapamat nga naman. Ah, ay nawaw. Anot orasan? Tsaka mo. Nabati ti cellphone ko iti balay. Agawitan pare. Nakaturog naman nga yan. Ito igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kasla dakayat ko apapanan. Sa dino pare? Anya nga tanong agpailita. Apaisili. Mapantag pasyar Namayag mo tin asaan ta nagpasyar. Awan ka dito rami-dami ti garden mo pare. Awan pa, saan kami pa ba't nakamula pare? Intun sumaruno alawas tulatan. Ay nawaw, sa dino tinagapwam kat bigbigatan Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da di Arwel? Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na Mare. Day tangarod ti jak amo Mare. Awan met ti tao iti ayanda pare Henry. Amangan kit dino ginastos dameten ti bayad tinateng mi. No apay ngamin nga intugot na amin Siyempre, kayat na amakit-kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsana. Day tamot ti paglaingan na, tagpalastog. Ay awan Mare. Talaga nga agbak to zero kayo manon no kasta. Day tangarod ti makauma Mare. Kanayon na nga ibaga asaanen a maulit. Ngamay na, aging gaita, isulat tamot ti mapaspasamak. Ay sus, sapay nagrigat ti aggarden Mare. Kontenton samot piman iti adda akasasaad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay sus, agbambanog kay laang no kasta Mare. Awam nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulat ni Ruel amang igastos iti bayad tinateng mi, Mare. Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Dayta ti bagbagakan ka. Nuad da ti kwartam, ay na, kumkumpurme ti papapanam. Di ka matan matatao dito'y balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasuraam tilapayag ko Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Adda pa'y nabati, bakit? Adda pa'y 1,000. 1,000 laang? Sa dino nga rod tinangipanam iti daduma? Kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tadda nabati. At daangam day talang. Di bali agmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manin may lakaw. Hay, kastalakit din na kanayon. Agbak to zero tayo manan. Ay, makaumati kasta ang kanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo di kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, Mariwina? Sika ti kadwa nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Wan Mari, siya ka ron. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sana siya ti pangibagamit ti kasta. Ni Pari Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asursurutam amin nga ibaganakan ka. Saan mait, Mari? Tinapuno na. Nilakay mo, tinagpilit. Nag-shot kami dito balay. Hindi kuan. Napan kami ti tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apay ati ka pa nagpalaswi na bakit? Apay, awan mo tamok apapanak ita. Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Saanan, masadutak amapan. Ay nabaw, iti anya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, datao manin ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito balaya. Dakdakkel pa'y ti sinayang mo akwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay. Manaw tinyawat mo kanyak, 1,000 laang.
Imbes nga adda ti urnong tayo, awanan taginastos mo mat. Ita, ano samti ag trabaho asikalaang? Nakamisuot mo't ni pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, mare. Apay mat mare? Tamapan kami kanumanin agmula. Anya? Isupay ti makauta, idijak kayat ti sumurot kan kuana. Anya nga rod ti planom itangay, mare. Ag kanya-kanya kami latan iti kwarta, mare. Ag sapulaklaan iti pagtrabahwa. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan met nga rod ti pakakitaan na. Dahil tila, tinabatingin na po, bakit? Numabisin ka, agluto ka met. Nabanugak anak ipurdiya. Anya? Ano tasaan laang met asikat ti mabambanog. Amumata siya lang tagtrabaho di garden. Apay, adi ka nagluto. Ay katano kas nakunak itayon, nakipurdiya akmet. Ay, nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano kunak lang arudan? Di mo nga minamo ti mangidulin iti kwarta nagrigregatan tayo. Enjoy now, reklamo later.
Bagam, Elsie. Ni, sobra matayaw awat mo, Patrick. Wala ta, naladaw mo't ngamin ti bayad ko. Nangalaam nga iti daytoy a kwarta. Amangan matno naggapo daytoy iti tulong adinawat mo para iti masakit nga anak yo iti ex mo. Ni, sana? Naisend ko iti kasinsin ni ex ko nag iti tulong ang naawat ko. Sigurado ka kadi? Uy, No kasta nga raw. Uray kagud wala ang tibayadam kanya. Jay kagud ha. Ipauit mo iti putot mo. Adamat siguro Jay kas ti kasinsin ti ex mo. Anang kontakkan ka? saan? Nakababayin mo't kan ka. Ay nawaw. Awan ti rumba nga pagpay na pare. Awatam kit din. Isupay a pagpaagas ti anak yo. Naisen ka din, tinaurnong atulong pinansyal para itiputot mo nga adda iti ospital, patray ka nakaw. Wala na. Insend ko niti Gcash iti pay kalman. Ay kat dimawat ka kumamutan iti ladawan ti anak mo Di namat nga rod kayat ti agsend na. Ay nawaw, amangan mat no. Noan niya? Ultimo picture, awan ti maisend na. Amangan mat no scammer mat tenta ko nam anag paamam mo akasinsin ti ex mo, anang kontakken ka anak ka. Saan mo't siguro na. Oh, nalutong ti sidata na. Karne ti baka ko naman. Ay nawaw, nangalaam iti inggatang mo iti karni ti baka patray. Ay kat kwartak mo't ananang. Pangalaam ko mga iti kwartam. Nagatulakid din na salud-sud naman. Agtugaw ka kid din taramanam no na imas mo't lang ti lutok. Ataw, ramanan niyaw. Mabit lang man patray. Di kay madanagan. Saan ko nga inutang ti karne asidaan tayo ita arabi Fully paid day to yun na nang. Nag-text ka din ni pari Romeo kan ka, pari Patrick. Saan ba? Apay ka na? Birthday na inton umaya Sabado. Kat imbitado tayo. Ay, nagpaiso. Mapantayon to Sigurado na ita. Siya kon ti makamoy ti lechon baboy. Ha? Iso ti regalok iti gayem tayo. Nanginasama tilikyon baboy pare. Oray pa, tani, paminsan lang mo. At nangarod kwartam? Agboluntaryo ka day no awan kwartak. Ay, nawaw. Ada insend da kanyak Mari Karen. Ay nawaw, anya day ta, maritinang. Nag-post ka no ti ex mo. Sino nga ex ko? Asino kumapay? Tinalaing nga ama ti anak mo amare. Anya? Kitaam Kitni, dumaw dawat iti tulong para iti anak yo masakit. Ay naglukon day ta tao. Adapay picture ti anak mo, Mari. Sigurado nga inala na iti Facebook. Di la agbain day ta Patrick iti kastangar aramidan na. No siyak ti sika, kontaka mo, Mari. Ipadilit mo ti post na. Awan ti babain na anangusar iti anak yo, tapno laang makadawat iti tulong. Ha? Talaga abirukak day ta Patrick. Intarayan na lang arudon ti responsibilidad na. Usarin na pay laang ti anak me. Si kamat ti lumabas iti paraangan may Elsay. Adda ka di ibagam, Nana Mila. At dalaang man ti saludsudaken ka. No, saan ka ngagdardaras Ay, saan matkit din, Nana? Anya ti saludsud niyo aya. Saludsudak ko no amuyo ti paggapgapan ti kwarta ni Patrick nga anak kaw. Masiguradok nga inlibre na kayo Ay, uwan nga agpaiso, Nana. Isu ka no ti gumatang iti leksyon inton kasangay ti gayem mi, Nana. Ay, sabali nga mintagparparik na kanyak. Anyat kaya tiyo sawan, Nana. Naggapon samot iti tulong adinawat na iti online ti kwarta gasgastusan na. Mas da awak matlaang, Nana. Adu matan ti kwarta na ita. Kasanaw no inusar na laeng ti anak da iti ex na.
Kasanaw no saan apod no ang masakit ti apaok. Awan ka di ti kontak yu iti ex na, nana? Day tangarod taawaan. Namnamin san laeng ngamin ang nakitak ni Karen nga ex na. Nabayagan day jay. Idi pa'y addada ijay syudad. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Ilawaw, apay man ang tumboy. Nangalam iti kwarta pinagbayad mo iti daytoy eleksyon. Kwarta ka. Kwartam? Uno, naggapo iti tulong a kinuliktam iti social media. Ha? Kalpasan ti pa nagdawat mo iti tulong iti social media para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Kalaat mo tan nga imado ti kwartam. Ay, kat kasta talaga. Agpudno ka man kanyak. Inuulbud ka di day dya post mo, ha? Sana? Pudno day dyan, ya? Di na ka man pagbalinan nga uto-uto si Patrick. Saan kami nga ubeng? Tapno saan kami amakadlaw?
nilalin ijay balay iti kalman. Anya ti inaramid na iti ayan nyo, Mari Trixie. Anya kumapay, imay naklaba pinagdalos kumatlaangan Kunak man no nakaturpos day ta iti panagadal na. Short course laang tinalpas na, Mare. Anya? Manungay ti itad mo atangdan na, Mare. 350 lang. Iti kasya na adu ti trabaho na? Wun, iso talaga ang makatipida. No iso ti ayabak ngagtrabaho. Ne, mayat Saan ang nareklamo, Mare? Siyempre, sakla ang matimayat amang tangdan kan kuha na. Kasaritak tuman no kwa? Ta umay tumot aglabakan agdalos dito'y balay. Ibagak tulatan kan kuha na inton madamdama. Dumagasak iti ayanda, ta itid ko ti tangdan na. Makatipid ka no kuha, Mare. Ato yan titangdan mo ang nagtrabaho iti kalman, Marilalen. Ha? Oh, apaya di mo awatan? Di mo kaya? Amangan numabalin anayunam ta 350, Mare. Tapakurangan payla ang tiyaw awat ko akwarta. Naglabakan nagdalusak ngamin, Mare. Di la mabalin a 500 latan. Awatem kit din. Agyaman ka pa'y kit di tadat itod ko. Kurang mat ngamin tayaw awat mo, Mare. Ay awanan ti ado pa'y asao. Awatem mo tagdardarasak. Ayun gayam. Mapan kanto iti ayan damari kora. No kayat mo ti makipurdiya ken kwa na. Adda ka no mat ti ipaaramid na ken ka. No kayat mo Manungay tinted na tangdan mo, lalay na nakaw. 350 na ang tatang. Ay nawaw, 350 laay. Day tangarod tatang. Kurang man ang tintod ni Mari Trixie. Lukas tamit laay, di kan mapan iti ayanda. Ay, anong saka? Tawan mat nga rod amok ada duma ang mabalin ko apag trabahuan. Ngam ni, lukluk kundak mat. Sa apay la kumaata at damot ti mamirukam amayat apakipordiya amanak. Kurang ti 350 at ang dan no kasta ti trabaho. Nakunana pa'y nga rod, amapanak ka no iti ayan ni Kumari na. Ngam jakon kayat tatang. Amangan no kurang tumanon ti itod na atangdan ko. Ano samlangang tagsapol iti daduma apagtrabahuam. Tay kumahusto ti datang dan mo anak ko. Indan mo ka din titangdan ni Marilalin, Trixie, bakit? Wan, nalpasan. Kita ang mga nudublem manan nga ikan. Agruam di tao. Mano, tintod mo? Sa nga ribo. Sigurado ka? Ay nawaw. Anyat panagkunam kanyak aya Adam. Ulbod. Salsalod-sudik lang, mate. Bakit? Apay aya, sensitive ka. Isula ka na yung tisang kadamag mo. Makauma. Oh, kunakmat ngamin asikat ti masalaw ko dito'y kalsada, lalin. Madam Virginia? Wan, siyak da ito'y. Kumusta kan? Pagtrab-trabawam itangay. Makitang tangdanak laang, madam. Aglabakan, agdalos. Nukasta nga rod. Saan a permanente ti trabaho? Wan, madam. Nasayat mat nga rod nukasta. Si kanton ti pordia ek no kwa. Ha? Saan kayo nagsubli dya abroad, madam? Saanan? Nan, isurat mo man kit di ti cellphone number mo. Tapno nala ka amawagan ka. Kwa madam, awan cellphone ko. Jakmat ngamin amo ti agusar iti cellphone. Sige, syakto lang ang timapan iti ayan yo. Saan kayo matsiguro anagakar? When madam, iti sigod lata pag nanaudan mi ti ayan mi ita. Mayat ti isim mo anagawid, lalin. Adan pagtrabahwak tatang. Nukas ka, nag-apply ka na di sentro. Saan tatang? Malagipyo ka din ni Madam Virginia? Virginia? Ay, way,
Malagip kaon. Isaw ti pakipurpur diya masigaon. Saan ka, day? Tatang, nagawidan dito'y Pilipinas. Saan ka numatan nga agsubli ijay abroad? Kat kunana, syakto ka no titangdanan na. Ay, kit nasaya at ano kasta anak ka. Sigurado nga itid na ti husto at ang danmaw. No iso ti boss ko, sigurado ang makaornungak tatang. Maiparinubit kung tutoy kalapaw tayo. Ang kapi-kapay, Madam Virginia. Manang, uno ante, kunamlatan. Nairwamak mo't ngaminan iti madam. Si kakit di mo't lalin. Aywan gayam, imbayak ta kayat ko nga ibaga amabalin mon ti agrugi nga agtrabaho kanyak inton sumaruno alawas. Ha? Nagpartak mo't an na-renovate ti balayo madam. Wen tanarugyan sakbay nagawid ak dito'y lugar tayo. Ay nawaw, nagsayatan no kasta madam. Saanan masapul mapanak iti ayandama ng Trixie. Doan niya ti ipapaaramid ko kan ka iti. Isulat ta ti aramidam ita. Manayunan laeng ti trabahom no malpasan ti sari-sari store ko.
Biring bakit? Nag-applyak alakay. Ay nawaw, anya tinaplayam. Ikampanyanak to Lukas talaga gaya, makayat mo matiag taray kas kagawad dito yung lugar tayo. Wen lakay. Ado ti gagayem ko dito lugar tayo. Kaya't asawan day ta. Sikatak dito lugar tayo. No sikat ka. O, dinala ka laang ti mga abang. Unay kan bakit? Tila mapampanunot mo matay. Maan ano nga min ayan, no ipamaysamlangan ti atensyon mo iti negosyo. Ay kat ipadas kumot Imbes akong kontraan nak, tulungan nakit din lakay. Di mo kayat day jay, no mga bakak, di ka na yun tumat ang mainayon tinagan ta iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Anya? Desidido ka kanin iti dayta plano, Mari Bireng? Wen ko naklangarudan mare. Oh, adto iti flyers ko. Agam amuta, ngem ikan kalata, tapno adda basa mare. Ay, mayat nga agpaiso Mare. Ang kabailang mga ta. Sana parikot day tamare. Nalakalaang matitrabaho nga agtugtugaw. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Ay na, siya akong ti madanagan kun ka. Anya kumangay ti pagdanagam mare. Ado ti followers ko kunak langarudan. Sure win day tan mare. Eh, saan aday ta ti kayat ko asawan, Mare? Amok matkit de, asikat ka dito'y barangay tayo. Amom ka diti aramidam, no bilang banta mga abak ka, Mare. Ay kat adalag tulak ta amare. Tinapatag itakot mga bakak. No mga bakak, o dinasaysayat manon. Kanayon ton ang mainayon tinagan mo iti listaan ti makaawat iti ayuda no kwa. Kasarita yung tuman ni Biring na. Apay ti anak ka rin ay. Tumaray kanumot kas kagawad dito yung lugar tayo nanang. Anya, kayat na matiag survey? Mananaganak nga raw. Ang mga notiyang muna katagtugtugaw dalangan di barangay hall. Ay, agar-arami day dya Bireng. Ano ka nung amin, ti kabarangayan tayo agayim na. Ganti na duma, followers na kano iti Facebook. So, sigurado sure win. Ay, saan mo ta basta-basta ti agbalin nga opisyal kat? Sa maysa, anya ngay ti amo dya anak ko, kaawang pa'y mat experience na. Lahat ang arod na nang. No mga bak, di ibasto lang dagiti tao no dinaam mo ti aramidan na. Anya man ang tinapanunot mo ay Bireng anak ko. Apay ka dinanang, adda ka diti parikot. Tumaray ka kanumag kas may sa kagawad dito'y barangay tayaw. Ay wala nang, ikampanyanak to kadagiti ko kumari Ada nga ron plano para iti barangay tayaw. Awan pa'y nanang, ngum ado ti followers ko iti Facebook. Kaadwan metlaang kadagiti kabarangayan tayo, kat gayem ko nanang. Anya? Iti saan ngagbayag, kagawadak tumet nanang. Saan nga ayam ti kasta abanag anak ko? Saan aya nga iso ti uso ita nanang? Uray awan ti ammom no ado ti followers mo, mga bakalata. Jada Duma, ado ti followers da. Ngam talaga maapiman akabailan da ti agserbe anak ko. Padasek met ananang. Di kay kumuntra, tano mga bakak. Number 1 tinagan nyo iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Ay. Talaga nga ibabain nak no kastalaang anak ko. Umadanin ti eleksyon, lakay. Nasken asumuro tak kadagiti kakadwak nga agkampanya. Andakan ka rayta, Biring bakit. Di bale tano mga bakak. Addan to pakairanudan nyo, lakay. Andakan ka, no kasta ti kayat mo. Saan ka nalapdan? Rumbang lang. Itaan niya ko mga minaga po alapdan na ngay. Imbes asuportaran na. Madanagan na klaeng. No mailaw ang mga baka. Ang mga no di mong tukit di amo ti aramidan. Ay, awanan na.
Anyan tungay ti may tulong mo iti barangay no kasta. Uray awan ti amok, no ado ti followers ken amok, sigurado ang mga bakaklata. Wen, amok nga ado ti amom amang ibutos ken ka. Ti salsalud-sudag. Noan niya ti kabaalam nga aramidan para iti pagsayaatan ti barangay tayaw. Panagbuboto senintun umaya lunes manang siya. Wan nga ron, kinasaritan ako ni Kumari Bering. Apay ka numanang, Inayon ko kanong itilistaan dagiti ibutos ko. kunak man ano na iti amam mo na amang ibutos, ken kuana. Isupay lata kanumat at ibutos ko. Ay nawaw, no siyak tinaibagan na iti daytag at diyak aramiden. Itan niya kumaga po. Siyempre, iputos ko mata di amok ang kabalan na tiyag serbi. Ay, tidakas ngamin iti daduma. Pagbalin da nga ay ayam ti eleksyon. Uray pa da kasladida mo ti aramiden da. Naturad da nga agaplay. Ay, correct, manang. Isada tayo abutante, wise tayo kuma. Ibutos tayo lahat tadya amo tayo, responsable. Sikat man wano saan, tinapateg, responsable. Mano ti panangilakom iti baboy mo, nanang? Ay nawaw, pangusaram iti baboy bireng. Pag-blowout ko, nanang, amok naminin amay saak kadagiti mga bakas kagawad ti barangay tayo. Anya, Siyempre, sikatakmat dito'y lugar tayo. More friends, more followers, more botos. ay nano siya lang ti saludsudam. Saan ka nga ibutos anak ko? Saan ko nga iimot ti suporta? Ngem no may papan iti panagtaray mo kas kagawad. Saan ang nga umanugot? Awan ti plano ngem kayat mo nagbalin a kagawad. Ay nawaw. Kas nakunako, nanang, ipadas ko laeng. Isumat ti uso ita. No kasta lang ti kapanunutam anak ko. Sayang to ti butos daken ka.
Gumatangak man. Anya manan ti umay mo gatangan si kakayla. Asin laang Auntie Carmen. Day talaang? Uwan ante. Ay, tangiwat mo, Carmen anakaw. Maruruda nga rod nanang. Ay, nawaw. Iti ay niya mananagapaw. Ato yung tigat-gatang mga asin. Agyaman nak Auntie Carmen. Pumanaw kan iti sang wanak. Di mo dadaulan tal daw ko. Apay-apag pupudutam jay ubeng Bigbigatan ngagbugbog ka. Maasarak nga rod no makikitak nanang. Ada ka di basol jay ubeng kan ka Tunggal makikitak day ta ang kaila. Malaglagip ko ti panang loko ni Mari Trining kanyak. Aging gayta, awan pa'y ti text na no kaano ang makabayad. Anya ngay piman ti ammo ni Kayla no may papaniti day ta banag. Basol na kaday no nagtalaw ni nanang na. Ay, basta. Di mo iramraman jay ubeng anak ko. Kasi mo't no asino ti nakabasol wano nakautang. Isu ti singiram. Ay nananang, no di yung amo ti marikrik na. Dakkel ti kwarta nga inutang dayjay ang Mari Trining kanyak. Amo ka na sakitin na kamaw. Ta nagtalog kay iti kumarim. Ngam sana nasaya at ngairaman mo ti anak na. Ay, husto nanang, agsargang kayon. Adto yun ti impagatang mo nga asin, lolo. Agyaman na kapok. Kumita ka man kanyak. Aapay ka di? Nagsangsangit kan samay. Saan mat, lolo? Di ka nagulpo, tamadlaw mat. Anyat napasamakan ka aya, apok. Awan, lolo. Okay aklaang. Sigurado ka? Uwan, lolo. Sige, mapana kun iti salas. Adapay aramidak nga assignment ko. O sige, ayaban kantaw no maluto tinating asidaan ta, apok. Kanya din na istorya ni Auntie Rosita kanya, kabilog-kawam kano ti anak ni Manang Trining, Manang Carmen. Ay na, no amum laang, Jake. Kanya Manang. Maistress ako na yun. Tasaan mo tin ngagpakpakita day ta at training kanyak. Nagtalaw kat saan pa'y anak kabayad iti utang na. Ay nawaw. Naita ka di makagapo, no apay pagpupudutam ni Kayla nga anak na. Wan, talaga ang marurudak iti day ta ang Mari Trining. Maamwak laang no sa dino ti ayan na itak. Padasam nga i-text Manang. Sigurado ang nagsukatin dayjay iti number. Dayjay pa ilaang mat. Oo na yan, tikas tangin naramid na. Day tangarod, kunak tumo ngamin. Utang ti may sa makagapo no apay ang nagtalaw. Ikararagan tayo langin Masapay ko mat na malawlawagan di panunot na, kat agawid tumatlaang. Ne, si kamot ti lumabas kayla. O may kamanpay. Apay ka di, Auntie Carmen? Saan nyo kadipay anak kontak tinalaing nga inam, Saan pa'y, Auntie? Ibagam ti pudno kanya. Saan mi nga amo no sa dino ti ayan na ita, Auntie? Amangan mat no ilumlemmeng nyo lang. Saan na pudno da ita, Auntie? Ibagam ti pudno kanya. Tadakkel ti utang ni nanang mo kanya. Agraman ti utang na itilending saan na pa'y anabayadan. Jak amo ti ayan na ita, Auntie. Iso nga imbatan nyo ko man ti ima. Ulbon! Saan ko maasyak ti pagpupudutam, Auntie? Tawan amok, may papaniti day ta abanag. Saan ko apagayatan ti panagtalaw ni nanang? Nay, si kamot gayam ti masalaw ko iti dalan, Kayla. Apay ngagsangsangit ka, balasang kaw.
Inong tanak ni Auntie Carmen, Nana Rosita. Ay, una yan day tatao. Kurang na lang ang nakabilan nak, Nana. Nay, naan ano tatakyag mo? Lima baga mo. Di mo ibaga ni Antim Carmen tinangarami dito dayta. Wala, Nana. Ni Auntie Carmen nga agpaiso. Anya? Awan di mo kabasol ko. Nga magkastaunay ti ungat na kanyak, Nana. Pudno matasaan mi nga mo ni Lolo. No sa dino ti ayan ni Nanang ita. Malabay ang basang. Kasaritak turay tang antay. Sana may parbong tikas tang aramidin na. Apayain, nanano ka kaila apok. Ni Auntie Carmen, Lolo. Ay nawaw, apayain ni Auntie Macarmen. Kas naunay ti ungat na kanyak. Impagarup na nga ilamlamang ta ni Nanang kadakwada. Anya, Dayta ti pudno, Lolo. mapaanak itayan day tamot lang. Apaya si katiguraan na, kat ni nanang mo tinakabasol ken kwa na. Basol ni Nanang. Basol ni Nanang no apay asyak ti gurguraan ni Auntie Carmen ita. Ado ti utang nga intarayan na. Wain, adda utang ni nanang mo ken ni Antim Carmen. Ngam saan nga umno rason day ta, tapno saktan na ka ni Antim. Saan mo matabasol, ti basol ni nanang ma.
Laga na tangkan ti ulo yun niya. Adama yan naluk ng ulo manang Lucia. Agbabada tayo mala, natanggan ti ulo na ka. Disturbo kayo iti pandaturog ko. Agin inanaak ngam nakalalaaw kayo. Ay, pumanaw ka di tabalay mo. Luti mo kaya ti balistol mo, manang Lucia. Ay nawaw, tasyak paikit din nga akin balay ti papanawan niyo. Apay ngamin aya, adito'y pa'y arubayan ko ti umayo pagin inuman. Kaya may ngaron dito ta. Presko di angin na. Manang. Kakaywang namin. Ay nawaw. Pare, ito lang takita kanta, pare. Wala. Ay, alasi ka mamagaron tayo, komanda. Erwal mo man tayo. Mala Freddy Aguilar na boses mo. Sana maring-ring ni Manang Lucia. Salbag kayo hindi. Talaga natangkan ti ulo yo. Inton kwan ipapukan ko laka nga rod. Amin ang dagito'y kay kayo. Tapno awanan ti presko apag-inuman nyo. Ay nawa, alas 10 matgaya man ni Tirabi. Tsak matan na pupuutan ti oras. Tinasayat, maturog akon. Sa paagtulangan ti agring inton bigat. Tapno malpas ko dagito'y lesson plan ko. Pare, may mayatan na pag-inuman to para Emilio. Wala pare, may merak pa siya dito. Na pare naman, nanong lawag ya. Damanong bunjing, manong Emilio, di kichay. May nagpipigsa ti sa uda. Ay nawa, kasanuak pa itan ang makaturog, no damat na bartak di taro bayan. Sabay tumanaol dagiti aso. I am Ay. in the stars, in the sky. Ayun nawa. I'll be there. Awan. Talaga adya akong makaturog no kastoy lang. Makasing nga damat iti panaturog. Sapay rabrabiin. Ay, apo ay Ne, nasa pa kamot, Lenny. huwan man ang Lucia. Talaga sinapak ti rimwar, ta dumagasak mampay ditayan damanang Aida. Ay nawaw, bigbigat ng suyaab kamot a suyaab, ading ko. Apay, napuyatan ka nagaramid ka dagiti lesson plan mo. Talaga napuyatan akmanang. Saan adagiti lesson plan ko tinakapuyatak. No diket gapo kadagiti artek ken ariwawa ka aruba. Dabunjing ka di kan Emilio, tidakda ka matom, Lenny. Ay na, husto ka manang Lucia. Nukasta, agpada ta iti parikot ading ko. Nagpipig sa ti boses da, nang runa nukas jay anabartagdan. Ay, iso tinakapuyatak manang. Umanistorya ken kumanantada idi rabi iji arubayan ti balay mi. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramidan ta. Tapno saanen nga agsursur dagi jay atat tao. Huwan nga rod amanang. Makadisturbo damat una yan. Di daan mo ti makikaaruba. Namin anok idan a binagbagaan. Ngam awan metlat ta. Agsubli-subli dalat ta iti arubayan ti balay ko. Nakasaritam ka din ni Manang Aida, Manang Lucia? Wen, imbaga kon ti may papan iti panaglalaaw da bonjing ken Emilio. Ang kasaritam latamot Bareng marengreng ket bagbagaan na ti asawa na. Apay, Lenny, nasapa kamot nga imay dito'y balay ading ko. Kasla napatagtig agaram Ay, talaga napatag Manang Aida. Anya day tangay. Bagbagaan yung mamadya, asawa yung Manang. Ni, apay ka di. Anya manan ayati inaramid ni Bonjing. Ay na, napuyata nak, gapo iti nagpipig sa boses da Manang. Sapay ipok-kapukaw dati agkanta. Uray kumamot sana disoras ang tirabi Kinapod na, day tamad ti may sa aparikot ko, ading ko. Masursuro na kun iti asawa. Gapo iti kanayon apa naging inumda kan Emilio. Sapay awan dengdeng ganda.
Naibagamot lang ni Manang Lucia, akanayon matlaang ti kaadada iti arubayan na. Wan nga rod, may matlaang idi dito'y balay. Kat iririri na ti may papan iti dayta. Ay, noapay nga minamasapul nga agsursur da. Kat nalawa mo't dito'y arubayan yo pag inumanda manang. Wan nga rod Angam di ka madanagan ading ko. Bagbaga aktumanin ni Bonjing apaman nga agawid. Agyaman ang ama ng Aida. Sapay ko matadenggan na ka. Tano saan, talaga nga i-report kun ka ni Kapitan. Ha? Makadisturbo mat nga minuna yan. Iso abagbagaam ko madya asawam, sakbay amala daw ti amin, manang Aida. Gusto ko mamatan ti panagin inom mo lakay. Nagadun ti umay agrek-reklamo dito balay. Kanya reklamo da. Disturbo kayo kano iti rabi Kanya. No apay mat ngamin amasapol nga agsursur kayo no kasya amabardak kayon. Di kay laag tali na dito'y balay. Kasla kay tay saan ama kaanak apo sa iti kastang aramidan nyo. Ay, nawaw. Idyamon ti agbardak. Taamangan numakaala ka pa'y iti sakit mo iti kastang aramidam. Arang is life nga rumaba ka may. Di nakalilabdan nga uminom da. Gorta mo ti gatang ko ti arak. Diya mo daw-dawating kang ka ba? Win angam nakababain matikas ng aramidan yung kin ni Emilio. Uray kumamat no saan kayo nga agsursur iti balbalay no kasjay arabi Makadisturbo kayo mat nga agpaiso iti turo. Maray, adupay ta arak, maray. Uminom ka lang, maray. Ako ti pundo ta Aging tinako inumanin ni Bonjing ken ni Emilio dita sangwanan ti balay. Inton mabantek da. Sigurado nga agsursurdan tumanin iti balbalay. Mababain na kun kadagiti kaaruba nga umay agrek-reklamo iti inaldaw dito'y balay. Kitaak man nudlida pay laeng agnakam iti napanunot ko nga aramidan.
Apay nga, naggalgal kayo mo itong manang Beron. Nay, da kayo magayam, Sir Paul. Apay nga galgal kayo ko na. Usarin nyo ang amin ti washing machine. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng aglaba? Ay, kwa, saanan, sir? May mayat matlaang no igalgal ko. Iti kasta, maikat anasaya at tirugay. Wala nga nagado ti labaan nyo. At dapat ulas kan bedsheet. Saan mo't kat anarugit unay dagiti murang me? Mabayagan kayo dita, no saan nyo nga usarin ti washing machine? Di kay madanagan, sir. Kabailak da ito'y. Ala. Da kayo ti makamo mana. Ngam lumabannog kayo, usarin nyo lahat ng ti washing machine. Nabibitag laba, ta-automatic ti washing machine mana. Umay kayo, tay isurok no kasano ti kastayo. Ay, saanan, sir? Amok day tanga operator. Kabailak da ito'y kunakmal, sir. No problem. Don't worry. I can manage. Hello, Manang Biron. Hello, madam. Nakaawag kayo, mag. Apay kaday. Mangluto ka man iti bananak yo. Imbagla meriendaan minton sumangpet kami. Ay, wala, madam. Anya oras ay ati panagawid yaw. Tapno amok atansyaen ti oras ti panaglutaw. Iluto mitan Manang, on the way kami. Sige nga raw, madam. Sige Manang, bye. Bye. Imbagla ang tadda ni Manang Biron. Santan apanunutan no kasano ti agluto, aglaba, ken aglinis si Jabalay. Un nga rod bakay. Dakkel mo't akatulungan ta ni Manang Bero. At da naluto amakan no agawid ta. Una, makaina natamatan adagos kalpasan ti panag-deliver ta. Santan a problema ang ti agluto no sumangpet ta. Una, malaksid nga da aglaba ka naglinis. Babantayan na pa iti balay. Kabayatan ti kaawan ta. Apag husto ti isasangpet yo, madam. Kalkalpas ko lang nga inluto ti imbiling yo abananak yaw. Sambutin nyo ti pudot na, ta iso ti imasan na. Nagtimpla akmatan iti juice yo, madam. Ay na, agyaman ak unay Manang Biron. Sige, isaganam nga ruden tani, mabisina kon. Un, madam. Oh! Adto yun ti bananak yo, madam. Ay nawaw, nagadumot tunday ta bananak yung Manang. Kayat mo asawan, inlutom amin, jay saba? Ay, wala, madam. Imbananak yung amin ti do asapad asaba. Ay na, nagadun ngay. Asino ngay timangan kadagita? Nagado, sayang mat no saan ama ibos. Di yung mga min imbaga basit lang ti lutok, madam. Kunak ano ilutok amin ti do asapad asaba nga adda iti fruit basket. Ay nawaw, amumat adat-da tayo laang dito'y balay, Manang. Amumat atalo tayo laang. Maibos tayo nga rod itadayta. Nakaad-ado abananak yo. Bakay, ipalagip mo tumang kini Manang Veron, nagitibado ang nakaupuri jarwar. Nalipatan ng samot eh. Anya abado lakay? Ay kat nagitibado ta. Manungal daw na nakaupuri jay. Ang mga numadadahil nga pwede kinabayagnan ang nakaupuri ti sabon ganda daw. Ibagam, ta palpasin nan alabaan. Tanay, naurnong manin ti murang ta. Kasta ay. Jakmat nakita ti bagbagam abado lakay. Ay unay kan. At day ti paglablabaan iti malikudan ti balay. Ingka kitaan agam eh. Tapno ammom ti bagbagam. Sige, mapankunto kita ninton madamdama lakay. Ingka kitaan nun. Ta mga numalipatan tumanang. Naangot pa ikit din lagi ti basuray jay. Ibagam to, talinisan ni Manang Vero. Ne, adda kayo matgayam tata. Imbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay. Wen anak ko. Awang ngaming kukuak ije balay. Iso na panunot ko timbalatew. Una, no amoyo asaan kami ang makaumay ija balay yo. Da kayon ti umay dito'y balay, tatang. Wen, amok mata makumikom kayo itinegosyo yaw. Ay, wan. Ni Manang Biron, sa dino ti ayan na?
Hindi ka di babaunin niyaw. Kaya lunadanon ko mga buy-buya iti TV, itay bigat. Mayat ti iladan na iti sufay niya sa alas. Anya? Jak amo no sa dinon tinapalan na. Kila at nagpukaw itay dinamag ko nung nalpas ng dagiti trabaho na. Anya? Paliiwan nyo alay yung pagtibabaunan niyaw. Adan sa mo isadsadod na anak ko. Ha? Sinirip ko itay iti silid na. Kit nakita ka nakawarwara. Nagadupay ti saan anak ko pinalinaban. Bado yun sa mo dagigay. At tapos nakita ka naka-upar abado ijalikaw. Naangutan. Madlaw anabayagan dahi dyan naka-upar. Ay, nawaw. Nangala kayo iti babaunan. Di nan sa mo aramidin ti trabaho na. Uray kasta busy kayo iti negosyo yo anak ko. Kanulat kamat, iti uray basila nga oras, ti balayaw. I-check you mat taglawlaw. San apuro negosyo, tas asikaswin niyaw. Ne, apay, anong tilong gani sa manang verong? Naburburo mo tayo. Na, wanyag pa'y sumanang. Ah, Kaslasan mo tan along gani sa tinamayam. Nagbalin mo tan na giniling. Ay, kuha, sir. Madam, inukisak nga men, iso akasta. Inikat ko ti ukis na. ay nawaw. Anya? Iso umatikas kasta, may, sir. Madam, talaga nga ikatan mi ti ukis na. Narugit ka nung amin dahijay. Kasano ang narugit? Kat no isuti ayan ti imas na. Ha? Mala, bayamon lakay. Makantakit din. Inton maminsan manang biron, di mo ton ikaton ti ukis na, wan. Nalinis day jay, iso ti maysa nga ayan ti imas, ti longganisa. Ayun, madam. Ay, sige, pasensya kayo na. Ti amok akit saan nyo akayat ti ukis na. Iso nga inikat kaw. Sana balay, ma'am. Saanan ang maulit pa'y. Jakton ikatan ti ukis na. Umay kayo mga nan, madam! Sir! Naidasar kun ti pamigatan niyaw! Wan manang, umayan. Malaag tugaw kayon, madam. Ang itimplaan kayo kadi iti kapiyaw. Ay, wan man manang, agyaman ak. Ato iti platong bakit? Ay, Agyaman ak lakay. Adto yun ti kapay, madam. Agyaman ak manang. Sobra ti pait kan samit na. Kat no basit laang mating kabel ko akapi kan asukar, madam. ne. Apay nga at damo plastik to inlutom a hotdog manang verong. Apay, di mo inikati plastik a balkot na. Ay, nawaw. Ay, kwa. Jakon inikat, Tamangan no ibagayo manon nga apay nga inukisak, sir, madam. Ay, unay kan manang verong. Apay, di mo la amon nga agdumatilong ganisa kin hotdog. Jay longganisa, talaga asan ang maikatiwis na. Ngam day to hotdog, rumbang laeng nga ukisan. Ngamin, plastik ti ukis na. Ay, kwa. Pasensya kayon, sir. Oho, imposible. Ano di mo amo maikati plastik ti hotdog manang? Ay, pasensya kayon, sir. Ala, bayamon lakay. Manang biron, agsarita takalpasan ti panangan tayo. Ala, sumango kan, tagigiddan tayo amangan.